Good morning and thank you for coming. I have two news and then I'll give you my speech. The first one is my dad called my mom from prison. He gave the news that his rib... Okay. من اول فارسی رو میگم بعدش انگلیسی رو. امروز ساعت 4 بعد از ظهر از وقت ایران پدرم از زندان زنگ زد و گفته که تو تلفن کجایی که در هنگام دستگیری چند تا از زنده هایشون رو شکوندن و الان در زندان انفرادی هستن. کدوم زندانی نمیدونیم ولی زیر نظر پزشک. همچنین پدرم خواسته که منتظر آزادی رو نباشیم چون برای مدت طولانی در زندان خواهد بود. بعد خواهش کردن که اگر بین شما وکیل یا هست یا کسی وکیلی رو میشناسه که وطن پرسته از شما میخوان که از شرکت نوکیا شکایت بکنید چون اونها با باعث و بانی خیلی از این دستگیری‌ها بودن. به وسیله نوکیا تمام تلفن‌های همراه ردیابی شدن و تونستن خیلی از خبرنگارا رو این شکلی بگیرن. خبر دوم اینه که من از یکی از این گروه‌هایی که ایمیل می‌گیرم هولوش 2000 نفر جوین هستن. خیلی‌هاشون همزمان با مردمی که اینجا هستن دارن روزه می‌گیرن تو ایران. البته اونجا جایی نمی‌تونن جمعشن خودشون رو نشون بدن ولی به همدیگه خبر میدن که اونها هم دارن روزه می‌گیرن. اینم پیغام من برای امروز است. بعد من همه خبرها رو انگلیسی هم میگم. امروز روز دومی است که گرد هم آمده ایم اما 40 روز است که از دزدیده شدن رأیمون میگذرد. امروز 38 روز از بازداشت یکی از دوستانم به نام محمد رضا جلایی پور در فرودگاه میگذرد. پرواز تهران لندن همچنین بدون تأخیر در حال رفت و برگشت است اما آزادی او همچنان به تأخیر افتاده است. امروز تنها 7 روز دیگر تا 40ام ندا باقی است ولی همچنان صدایش را میشنویم. امروز 9 روز است که سهراب را به خاک سپرده‌ایم ولی با چنان مصیبتی پیکرش را از دروغگویان گرفتند که برای 26 روز میگفتند که او در رهین است در حالی که او را کشته بودند. اما ستمگران باید بدانند که سهراب همیشه برای ما جاودان است. امروز ما همچنان نمی‌دانیم نام آن جوان 12 ساله‌ای که شهید شده چیست. او برای مزدوران خسخاشی دیگر نبود اما برای تک تک ما ایرانیان برادر یا پسری است که بدون هیچ گناهی کشته شد. امروز نام تک تک کسانی که برای این تومار پشت سر من به رنگ قرمز نوشته شده است تا ابد در خاطره‌هایمان باقی خواهد بود. امروز سرپوشیان جان خود را در اولویت دوم پس از نام در کنار نام‌های توماری که در پشت سر من است قرار داده‌اند تا ما همه بتوانیم روزی با آزادی در کشور با دولتی راستگو زندگی کنیم. امیدواریم که روزی همه با هم در کشور آزاد پرور خود ایران پیروزی خود را جشن بگیریم. نمیدانم چند روز است از دستگیری پدرم می‌گذرد اما روز به روز صدای آزادی‌خواه او را از میان مردم بیشتر می‌شنوم. امروز من به تنهایی معنی ندارد. امروز تو خطاب به دیکتاتوران است. امروز ما همه با هم هستیم و به دنیا به ما می‌نگرد. Okay, so the news on my father was he had a short contact from home. He told my mom that during his arrest, few of his ribs have been broken and he's in solitary prison under watch of the doctors. My father also wanted us to know that we should not be waiting for his release because he will remain in prison for a long time.
He also begged us to ask, or if you're a lawyer, to file a complaint against Nokia, since it's because of their products and services that many of the political activists and journalists were arrested. Today, also the second news that I received was that many of the people that are joined in an email group, which has over 2,000 members, are also fasting with many of the people here. They can't go anywhere to fast, but they're emailing each other just to let everybody know that they're fasting with the people here. And they wanted me to explain to everyone so that you guys know as well. Also, today is the second day that we have gathered here. But it has been 40 days since our votes were stolen. 38 days ago, my closest friend, Mohammad Reza Jalalipour, was arrested in Tehran airport. As Tehran land and flights have been taking place without any delay, his freedom has been. Today only 7 days remains to Dada's 40th day, but we still can hear her chants of freedom. It's been 9 days since Sohrab's funeral, but we all know that how difficult it was for his mom to get his body after 26 days, where she was lied to that he's still alive in heaven, prison, while they have already killed him. But the tyrants should know that Sohrab will always be eternal and timeless to us. Today we still don't know the name of the 12-year-old martyr. That is another dirt and dust to the opposition, but to each and every one of us, Iranians, he's a brother or a son who has been killed without a crime, and innocent. Today, the name of each person written behind me in red will remain in us with our memories. Today, green letters have put their lives before them with these green names on the wall behind me, so that we could live one day with freedom and a country with an honest leader. In hope, one day we all can celebrate victory and freedom. I don't know how many days it has been passed since my dad's arrest, but each one of us here is worth more and more. Today, the I does not mean anything. Today, you is directed towards the dictators. Today, we are all together, and the world is watching. Thank you.